kita orang ini dia madang je reman je deh hajat tak ini kelang đang lọc rồi isi asong lo amhang patek lo lake all Karbi Anglong Joint Environment Protection Committee laso lo lasin non head kaning je alang li ke laso amai hem pulo lasi dak ni letum long kaprek organization tum ta amai pu pen gedang lo kaprek tum ta kacit tong penang do lasi munang letum han laso alu amen alis nang pipo lasi pipo sinil tum keseng nang kokma lake ni letum bai letum amai pu kunang than pachini paklar dak lo lasi ni letum jasemet pet pen kenang sobji ke lage Assam minor minerals jitu ek taswat teng masih klaim nangi jitu ladak do concession do Assam minor minerals concession pudo concession laswa eka teng masih ladak kadu kawita akam klaim nangi pusi niltum patir pipon lo lasi ladak bangke aimpek jitu lahai mu pen kening jelam sangti harlong pen gedang lok kipur aron re pen kipur aja ni langroy ta akrektar sawi pin lo jalang letum kopusi ke damnai ma laso velo athe phur edlo river bed salong jitu aklong ko an sika parnuk nang ki phurlong le ma lata latung thak asistem amasi abajat avedero itu department naso tasi labangso aharmu bangke khang du nangi pulutang te nilitum lapini ke seng a committee dele ke claim nangi pukali Karbi Anglong arat atum phan lapen department atum phan da nilitum kapachini kang tung ke lap helo lada ka bang kadu kawita cerap rinang po lapen lasu angthek ajoy ni pen de hurialong de tholong ke bahini usumar hadak son ke klep lang sang tiki phur eta jone erosion along usumar bahini ki thila son tadulo hadak ara datum dak authority tu man lo ke pila puson tadu je sang ti phur eta ma hadak kakra lok thijung lo usumar bahini lasi lapuson si laso aim pega bangke thetan lo langroi langjeng anta ok pen gedang lok pir the lang kedu an api anta dak dun edel lasi lalo pementan lo jitu jontu januar celong chainong tame lang jumno dak lo tourism a place tame tour tunda wang wedel lo lasi lason kalukson do lo apen global itu environment ta ecological ta sob heno lab lo lasi a balance ave pilo lasi mu pen than si arbi ta por hujang jedelo apor hujang kijang ni hujang jedet kijang nang ni hujang rong lasi la puson do ulo lasi las bangso bang Karbi Anglong rarapan ameses kipi kang tung la puhela jela bangke hala committee tum si arpu dolo la son ke kali setami ka cepahem ku bang dunai pusi nile tum seng ponlo la daga bangke department an setame dak nang cerap dunang po cetu dunang po Karbi Anglong rata nang cerap nang cetu dunang po mo don marli tum mo etum six sidul ing tang erafi mo etum la autonomous state 244 implement erafi asang tita velo ahar long ta velo pir the thang ta velo plotang te itung pilo hempre ke long ali ke dolange lasi nili ki puji nili tungi puji bangke ladak best lo hempre ke hang sitame six sidule pangtang sitame lahai natural resource ahor mu ke dakhel tum best lo lasi piniani black diamond jitu koila le punoi nang tum pink quartz le tum long do ladak platinum ta do lapen ladak quartz do akelo ahlong ta do lahai ahar longan ta illegally si full lablo arivinu sabe pilo Karbi Anglong mas council non ko ala deficit ke nang tum ta chinipo 100 crores bag le chet punon dak preng idota ditala tum revenue kona pen loga kaleke ke dam tangarni lahai alam ninge thap ninge flo 300 crores ni tum revenue kalek lopu nili metha mat damlo a department longar ave har long pir the sop pangrum la penta 100 crores ta play pusalang tum nili phanange tha nili arona teng ben artia hanglo na hang yoklo abisi avelo nil tum gitu nang tum 300 na pelo pangrum pu kali lage bangu pini ga matha sikening pusi alang tum nange thak la sile tum nang revenue ka we jone si pinyanta ke thekere tum bang chini pakalo revenue ka we jone si 1995 MOU ga che toka teng ta dak implement pinyanta elang MOS ka aphialam lo hadak ta 30 departments pinyanta bang pet pelang la sinile tum pui bangke revenue palukson edang nilo laso along immediate non bonang for the time being laso harmu bang solution bang vetike ja arona teng pen lahai asang ti harlong ki phur arona teng klem kletik pen ke lahai long ke phur long lilo pusin itu laso bang tesong po lasi Karbi Anglong rata nang tesong nang po laben pamo puson si nilitum activities bulote nitum chengwai free lo ke wang jere chengwai po nang le tumang nusin nitum pachini po klardak pen jeke chengsi di pualang ro sin nitum kapak klari fansinil tum cisik polo lapenda ka bangke
nile tum hoi pen same isi notice pipo dak langroi suding na notice pipo bozar ta notice pipo aron along ta dampo DC long putamen itum dampo SP long tame konan market dam nangi aron long dampo la solang roi bangke pasaphanang popu la pen piniani la bangke nile tum la soke sengke BJP ya government tum ke laga ani ngarong piknang po ate so bharat abhijan puge nile tingi BJP ya kam si claim tum bom leyo BJP si cheplang thu hoilo la si alang tumi claim ni kam si nile tum si ini la so asai bangke ke dengpon pu si kachi siglo la si kaddo go kar benglong rat thaname pinya message ke la hen lo je jitu la so impact la hai jitu ki chok chi an ki claim pot asang ti halong ki phur pot penang an dolo koila plote soi dia ke lang si junolo koila plote la hai scientifically bin si la hai phur nai scientifically phur luma la forest department hai tum arjuna po la si arona ten claim kletik ke penna pini pen stame nil tu message ki pilo nang tum ki phuring ton nang po la ben machine ban ke phurlong lelo ajo ponong lelo la hai arondo tuwe hatanili penang gari long aphidun lang Nagaland si gat kadok ya truck edam anambar tan linudun aju bait soksi ta sangti loi pon bom la lasi la illegal an ke pinitone a message lo la ke stop nang popusi tung lo nitum ke pang thira sai ma chingu ma puthak pathek pana beta kalang ara sata chini sata ira nai tong dum media kote dhanta rusre kadom ni litik lo la penil tum la dak kaching room nang kok la bangke akapre organization pen kewang do kese do kapsa do lata non nagar surasta man pen do la pen kapre organization do seta men nil tum kaching room nang kok la bangke non nil tum la so committee ke pang ni bang la lo all carbing long joint environment protection committee ni tum nil tum pang ni la seta men tum la environment puthak non nil tum long environment ala so langroi bono langjeng bono thengpi bono thengprang bono la so hormu bang ke bang thengpi bono me ke bang ka ke rok bang e doptik lo seta me ke bang ka bedel lo seta me la so hormu ban itum non ke dunji lapen kelang dunji langroi langjeng bono me ke partner long itum baklar ji fansi kabor non bor ipo lapen sangti ke phur pusita me abise phur pak pe ajo hala langlong ke do api da me reng bedel lo lang abdel non khadan batame phurlo lang abangke aroi dam dedelo kapre se dam rong lo la so phansinil tum la so committee bangke non pini seng nang kok lo no tu men pulo lang roi lang jeng la educate people la se awareness bang dal tum pi bom pom seta me hala so ke pang thir ke pa pale trabom tum hon bangke nil tum department long dam po mama se pang thir ma lang chari po hala department tum hon se action pa en po lang hon bangke se le pela di pulang roi lam adi pulang roi lam lo la ke nangli tum na thek long nil tum sob ta thek long pro tum di fudan dengan thek long pro lo salang roi ke hala pe ri ke roi pun ta me aja ta me la daksi warla seta me sim sa bang ke la ke pang alang roi long lang tum ke teng ke lan bang ke mesen lo seta me la dak adung rai do tum se ke pasur lo la bang ke la son nang thaksi la thingti jang hu tum sta me jong hele inam lai khom sai tu men nep pu sta me aku hu thu thak ti la bo so thang le tum pi ji labanil dum thek dum long anabang ke un anabang nil dum rai kom nun pop se nil dum committee ta se parai ikon